Kapitan Inteng! Saan ka di asi ka ni Buyet? Apay nga ka di tawi? Saan ka di asi kamot ni Manong Kwarog? Apay nga da kamot ditoy? Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak ket nga rod nga agnanaad. Sika ngay, ijemot ka bang alugar ti pagnanaadam. Nagnagna ka di nga imay di tawi? Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rodlugan ko. Di ka di makawawat, Manong. Ha? Tasak paikit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa, iti pampasahiro alugan, ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. San ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, naghigat ka lagi din nakasarsarita ya. San ka nga na makisarsarita kanyak ano marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yet. San ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni maestrami, no adda ka no ganggan na at ayaban iti balay. San ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda papanak, katawang kadwa mi Jebalay ikaw. Intalangan ni Jebalay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpak ulan ni apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga umeng. Intan, tamala daw ako ni ti papanak. Ingkan iti papanam, tainak met ije balay da apong inteng. Makawayas ka ka di amapan? Nakawaya saktupay tinagapwat. Kasi dagmet dito iti balay da apong. Saan damat nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rodan di balay da ang kalinteng. Ayos. Saanin asak ti ibaba unda. Taadan ni Buyet nga iba unda. Enteng, apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawid naman day tasimbang bay nga ubing. Itaniwat mo, mangagna ka. Apay ko maapagawidam. Kakaasi asimbang bay, pagawidam kitdeng. Ay, diyak magustuhan ti panagsasauna. Sapay nagrawod. Ado tikin na nata mabisin. Adayo tinaggapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin nga may ditay. Imbag nung maibaon day ta. Ang mga nung mga lang ti paglaingan na. Hay! Ay, kas kala ubing inteng. Kasta ka di ti panagsaotin anakman. Sarungkaran na kalangaruden ti kabagyam. Kastakit din ti ibagam. Ay, nagalas akababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo ijay igid ti bangkan? Ni Buyet dayjay maray, kaanakan ni Inteng, si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwaraw, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada, isong agkapidwada. Imbag man muna ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak iti na minsan, maray. Nakita na ang nagiwaywayak iti kaldeng. Di kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagamang nga ubay. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no niya ter aramiden na. Kuna nakidin, apay, di yung makita ter aramida. Kuna nakidin. Aya, maray. Sabali ti pa nagsungsungbat na yung ubay. Ay, no adalan anaimbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan hustumat ti sungbat na. At damit ubing, di balay da angkel mo, Kwarag. Kapidwak day jay, tataba daw. Naggapoy di kabang-ibang lugar. Imay mo't pimasyar Kapigduam gayan. Isungag pada kaya, wakas lada kurkurang na. Ha? Awang kurkurang ko niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati at da sursurok na.
Anya ko matisursurog ka, lukaw. Saan ko nga ibaga amin? Ngam, ibagak ti maysa. Day tabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Hindi sa dida mo. Ibagampay lang, Mike. Kasana? Ibagamot ngamin nga dakurkurang ka. Kompleto at tupay. At ako mamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw. Nagsamakan day tagagaikam. Hindi ka mo nagbutas. Nungay adaulag dita. Nagpudot mangarap ti saka na nakabutas dataw. May mayat, ewan butas na, tapriskaw. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki dayn. Apay, madanagan ka pa'y Mike. No, adda mapasamag kanyak to yan. Na, apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanya. Addan sakit kurkurang mau. Agdamagat, pagdamagan nak Mike. Amo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mat sorsorok na. Ay agtalagan. Agpadpada kayo lang, kundi kwaraw. Nay, buyait. Abdamot igam mo atin ba? Papa naman ka, day. Apay, no adda igam ti tawa timba. Saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Ayunan niya. Hey, sige. Ingka nga ro din sumakdaw, buyait. Imbag tanapan sumakdaw. Tsak kumamanan ti ibaunda sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangalay ti timba. Tagsakdo ka, mait. San mo nga urayan nga ibaon na kanya apong banang? Ha? Sumakdo ak, mate? Una, manong. Taumin inom ka mat ije balay dapong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangalay ti timbam. Tainta nagsakdaw, manong. Kwarog, itaman pa'y anag disnudo ka amapan agsak daw. Yan ti, mate. Diyo ka di kayata mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ang makakita amapan kaagsak daw. Sigod mat nagsaksak duwa kantay. Wan, no ibaon ka. Ha? Angam ita, awan mo tinangibaon kan ka. Ay, kasta, tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagaget. Di dalamaw. Minandaran nak day di abuyay. No saan nagapukin ko na? Sa anak ko man nagsak daw. Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awanan tay. Inakaruda nagsak daw. Ay, anya ka diti sidain tayo inton madamdaman tay. Tinula a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Naghimasan tay. Imbagman, tadi na sa pulan ni Boyet, iti balayda. Ada imbawag kanyak dong. Di na magdano, ada di tayo. Kahit imbagak nga ada. Adamot pa kairanudan, iti dayjang nga obeng. Nalaka nga ibabaon. Ida pa ilakit umay alaun. Na, apay aya akasurun mo, kat nasingput mo. Ay, masurunak no ibagada nga apokok. Kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Na, napatpatag ka di ti dayaw mo ako nam, ngam ti kabagyam. Jakam mo. Ay, nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan na dagsan. Ay, nusyak, kayat ko. Nasingput nga men. Maray awak pa'y ngarudkan ko, ano daduma. Na, marayaw ka? Iti kinakurang na. Na, saan ka de nga ad-adda a kinakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Anay ka, anay. Natagbat ko matindi sa kagtuyang. Ay, tulungan nakman. Kunak namin nagbutas ka. No kasta nga agait ka iti dadakkel aruot. Di kanto mga mindumdumag. Hingga mga lati bulong ti bayabas. Malababit lang raw. Adda bayabas kat di taasiral. Anay, ay, nay ko ya. Sinalbag. Nay ka, matindi kikit ka. Isumoy lagaya managot out. Ay, dara sa matuyang. Awanan ti kikit ka. Diyan mo no ayan nan. Nailaw ka na kitiro out. Anay, umay ka niya. Ato yan! Kinal
Aday tay, hidbatakan. Hinapot ko ta permitidara na. Ay, sus! Awan mat ngagpay sujiti maun. Nayaot sa. Na, anda kurang mun ba daw? Nga kurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw. Nanatuyang. In kayo ka di agbirok iti ubay, akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang nga magnadayta. Nanano ka diti sa hakam, tataba daw. Ay na, kwaraw, nakurangan ti ramay ti saka na. Ha? Anya ka diti napasamak? Apay anak kurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Kadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, shucks. Aglugan kayo nga ruden, Ipan kayo ni di ospital. Na mga no ipatay mo day tata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na. Ako na yaw. Ado ka no tinatay ka po iti panagpadara. Ay susi ka mo't kwaraw. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Nadayupay day tay ti bito ka. Uray adayaw. No saan nga agsardeng ti panagdara na. Dili ka daw. Ay, di nakman butbut nga si kakwaraw. Naladaw kamot ita, kwaraw. Adda ka din nangarkilakan ka. Intulod ko datata ba dong di ospital. Tagpadara nga main. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Na, nga baikit din asan nga antay. Na, Ni tata ba dong tagpadpadara. Natagbat na nga min tikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na. Isungin pan mi kininanatuyang di ospital. anya. Ay, anya nga min tinapasamak aya. Aggagaik ka na, Katday-day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamin. No anya kisaan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimot ni pari badong. Imbes ko maakumpleto tiramay na. Ita, kurangan. Anya dinangag ko nga imbagambana. Ada kurkurang ni pare badong. Saan akas tati kayat ko asawan inteng. Nadangran na tikikit ti saka na. Katday-jay. Ay, jak amon anya tinapasamak. Nakurangan samot tan tiramay na. Ay sus, kapoy apare badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron ramay na. Amumatan ti aksidente. Uray saan akayat ang mapasamak. Dumteng lata asaan anam namaan. Kas kumakanyat. Ada jaket ama pasamak. Ngam iso tinapasamak. Oh, Na, anya kumati saan mo akayat ang mapasamak? Ngam napasamak? jaket. Nada ka balay ko ang mga babaen. Ngam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng. Madintito no ti saom Kas kalaubing manan ako lak. Laklakayan kan. Agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak. Ayan no, awan nakam ko. Tarang ni ang kailan tay. Adday ti sirok ti kayo ngagsilsil paun. Numuna tagkat-katawang agmay-maysa. Ay, kastamot day tang uncle mo. O manay laakat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Makitam ka diti makikita kantay. Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Saan antay? Ti bumababa iti sanga ti kayo ngayon ni Angkel. At tukawan na ni Angkel aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Makumi-kumi ti buy-buyan na iti silpaun. Angkel! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di nadagdagan ti tao. Ay, inteng! Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Nagturudan. Ay, mapanak iti anda. Ay, inakita-kitaan antay. Ay, nagtarayan ni Kwaro iti ayan da intinggan buyet. Ay, mapanak mo ijay. Amom ka di inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukaw kumakan ka. Natukkawan na kan ti ulag. Pukpukawan da ka kiniantay. Ngam di mo mat mangmangag. Ay, kwa.
nangagkutipok kawyaw. Ngam la kayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon, no anya tinagbanagam. Uray gayam kas jay na. Ang naturad tayo sakit na ka talaga. Ay, pudnot ako naman, Kyle. Ubing lama ko na, ngam nakaaramid iti kinabanwar. So ada kayo. Uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyan nyo? Uwan nga rod. Ay, nagyaman ako unay ka ni Buyet. Ang apa man akas jay ti naramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idi kwan. Pimanaw mo tin ni Buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kwana. Ti naramid na. Kahit kasuron mo kanipay laang jay ubeng. Ay, kwa, saan ah? Uray agyan kadatan iti agnanayan. Ay, agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakaeranudan gayam, uray ubing! Punuti ko nam nanabanang. Saan ang maiparbang nga umsyam dagiti adda diferensya na? Ala sigay! Dinon tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Kapitan! Enteng! Lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwaraw? Anya ti kayat yung asawain ng Kyle? Mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mangasawa kan. Tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo ah. Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbagak warog. No, ada ka makurso na dam di ta balasang ako. Sige ki din. Ha? Ura siyak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga ang Kyle? Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti siga. Partakak ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang dita. No bilang armak ida. Kayat dak na ta, tataba daw. Ay, kadiskart mo din ah. Anya nga, diskarte. Ay, nagkapoy kamutay. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne, iso paspasam, ti agaram, tamang ano'y babawi pa na uncle mo ngayon ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin na magastaos ng mga asawa ak. Tila mapan mo ibagbagakan ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na kiidi ti mga asawa. Anya? Ay, masurunag. Takas laki kabutang na, nagiti babalasan. No umasinagdakang kwan ha. Na, pagkunamay, Tamis mo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwaro, ga mapandag pasyar iti balay na. Ngap, agkad-kit din ni Kwaro. anya? Imbis nga dagon daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatain. Di na mo tagarap. Ay, mabutang sa mga asawa. Ay na, Kapitan! Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armanda. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armanda. Ha? Ay, pa'y sumanday ta. Waraw. Ay, panunutom alumaklakay kan ah. Di kag pili-pili. Nay. Ay na. Siyak man ang tinakita yawn. Ay, apo aya. Awan la ka din ti sa balay. Siyaklat na siya. Ay, di mo yaw awante sa ritaan. Tapno amom. Siya kung nga angkal mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay. Ala, di kagtanag ang Kyle. Tamang kita mo ito ni ti Armat. Sige, namnamak dito. Tatan iti sango ti Rita ti balay da Diana. Asino ka natatiag tuktaw? Sikawin no siya. Ay, sigalatan tataba daw. Mapainak. Ala,
Siya nga ruday, tagtuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di ba gayo? Kwa. Ni Kwarog, adda ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad adayo ni Manong Kwarog. Ay naglukan. Kwarog, di nakpanawan dito ya. Ay, di na kuningkang kanaw. Mabain siguro. Ay, Diana, siya ka, unti mangibagay, tigagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, da ka nun na isang sangayan na rin nanaking ka. Ang piman, tadi na may baga. Ay, ayatin nakakanaw, Diana. Anya kamutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Kasanaw, ag nerbiyosak mo na sumango kini Diana. Kasano nga ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Ito na, nagngina ti magastos ti mga saway ta. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan ita. Tatulungan ka nga garam kini Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwarog. House, talaga? Sige, ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo timbagayo ha. Wain ko na lang aruday. Direk saan kan Manong Kwarog? Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. In short, ay ayaten nak ka nun. Pudno ka di Manong Kwarog. Pudno, Diana. Sorry Tasan na sakti nang ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka Manong Kwarog. Ay, agyaman nak. Kaya't ka di asawan na ita. Nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayaten ka mat Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan inteng. Na, para itian niya ko magbanang. Nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo suwan. Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Isong isagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwarog. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung bigat. Mabalain? Anya? Napiit kayo pa'y langmat. Nakalay sa kayon adagaos. Ang kain? Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. No, talaga ada kayaw. Te para iti tunggal may sa. Anya? Tapno ibagakan ka. Narigat tagdardara sudos ka anakan. Sige. Da kayo nga rin ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, iso da ito ni Kwarog. May sa chief tanot, iti barangay Kabildatan. Parupay da ito, Marian. Da kayo matataba daw. Tila'y bagbagayo kini Marian. Kababain mate. Mas daawak mat Saan ko mat adamdamagan ka? Ha? Adan tururaya kapag luganan. O sige, panawan kayon, Tata Badong. Sige, Marian. Ubeng, kan napinpintas ni Marian ngam dadya Diana. Saan ka day, Kwarog? Padasang man kiding armay. Barang no iso ti kaparagpagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Kitno da kamin kini Diana ita. Anya, da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langan iti may sa atawain. Agkalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano nga masigurado mamakasawa ka.
Nungay agbabawi ni Diana iti mabek. Anya? Isungarmam ni Marian, tapno at da reserba. Ay saman pa abot iti arak mo dita, Maray. Mabitlaan. Oh, atoy. Mutoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na nga bayadan mi kan ni Kwaraw. Tadanas kinapagsaritaan may. Di kagdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan matkit di akas ta, kabadong? Mabit lang na nakuha nang. Aw, ito itibayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta manti kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, ang tugaw ka, taday bagag king ka. Nuko na yung asukadak ni Diana ano biyak. Sana mabalain, tataba daw. Ngamin, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na Kwaraw. Ah, Ti kayat ko asaway. Layunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? jak mawatan, tataba daw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti Maysa. Adamot di Maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ha? Ay, naawata kong tataba daw. Ayos sa data asing-asing nyo ah. Very good idea. Aday ta ka manin badong. Tila isursurum kini Kwaraw. Nasaysayat mo't laeng no duwa tinubya na. Kalukuan! Ay, saan nakalukwan da ita? Tanasig sigurado mo't laeng. Tuyang. Sige, panawan ka bay. Naskin nga sarakag ita di Kwaraw. Tulungak nga garam kini Marian. Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Pagitlaan. Ganom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad itinala ni Diana, kagawad ko anang. Ito'y aw. Thank you, Kwarong. Ay, agyaman nak Sa dino nga, iti papanan nyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin silkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw. Mabayag pa'y kagawad. Mixer town. Ibagak town no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. No, saan nagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwaro ba? Di ka agar aramid itijak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Ngam siya kay awan pa'y ti mailaw po ani kanyak. Na, ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la ka ubingam. Nga rod maray. Gusto kumamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanya. Day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sagbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo kingkwana. Iti panagkunayaw, tataba daw. Kaya't nakngatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwaraw? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo kingkwana. Taytalang! Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Taumayak, Mike. Anya ti kunam, inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw kandaya na iti mabiit. Kunakman, no aguray ka pa'y itim makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas kan ngagkalay sa dana. Sakbay amasulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pa ni syudad. Narigatan! Sige,
makamuka, inteng. Anya ti bagam kanyak manong kwarog. Nabartekan sabay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnukan ka ita. Anya, manong kwarog. Ang gayatakkan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod na. Anya? Saan ka matkit di nga puraan Urayak, no anya tisongbat mo kanyak. Saan mo nga urayan ti sungbat ko? Gaputa bastad ka itan, manong kwarog. Ha? Awanan ka iti bain. Ha, ipulong ka ni Manang Dayana. Kasinsin ko ni Manang Dayana tapno ammom. Anya! Kalay sa atan, Diana. Saanan? Ah, Gaputan na tibno ka ng itigura ti panagayat ko kan ka. anya? Pumanaw kan, manong kwarog. Saan ka amay kari ka ni Manang Dayana? Di mi ka sa pulang tikaskan ka? Nangag mo ti imbaga ti kasinsin ko kwarog. Pumanaw kan! Ay, nawanay. Napukaw ko langit nga rudin ni Diana. Basol na ito ni Tata Madaw. Basol na! Hanggang, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Madaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsinda ki ni Diana. Basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare badong kapabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anagmayat ka ba't itimbagan ha? Lakit din no, makaasawa ka kanakan. Ay, saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro ng aming kanyak. Ay, mamatpati kan tumot iti dayjay apare badaw. Di kagdanag. Bagbaga akto ni pare badaw. Ano maminsan pa akas dyan aramiden na. Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanain. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutan pa, no ada ising-singasing dakan ka. Nang runa, iti dayjay apare badaw. Ken ure asino. Narigat, no surutam amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, tutas mo kwarog. Madingamin ti kasta. Inton maminsan, di mon ulitan pa itinarami jokem ni Tata Badong. Ngem sakbay na kaya't ni manakablaawan ni Rostom Almadin di Tapugis La Trinidad Benguet. Kan kada kayo amin ang apo anayat adumdum niya. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Anay ko, nagsakit ti ulok, inteng. Ay, tumar ka ah. Ay, numabaling kat jak kayat kag tumar iti agas. Ay, inteng. Ilutam man ti ulok. Parang pumipi at sakit na. Dararamidak. Agbasbasak iti istorya dito'y silpaon. Ay, ibatam ko ma, day ta cellphone mo. Ta ilutam pa ila ti ulok. Ilutum ah. Alan na inteng. Masadutak nga ron. Agtumar ka laagan, tapno awa ng tipari ka. Ay, marituyang ah. Apay akas tatilang ang nakatugaw dito'y sango ti Tersin ni kagawad ko anak. Na, pwede ka sumungbat. Nakatapaya ka mo ilatan. Shh! Yay. Anyat mapaspasa makad ka ni marituyang. Maray! Nakalidliday ka ba? Na, tadi ba't sumungbat?
Labsan ka man la dito yan, tagawid ako. Apay nga takas din ni Marituyan. Apay ang nakalidliday ang nalabsak ije tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jakam mo. Apay nga tatakas lada parikot na. Kaasin ni Marituyan ah. Ay, kaasimot ni Marituyang tanakalidliday inteng. Ewan nga raw. Apay nga taan nakalidliday aya. Kaasimot. Ay, ka man andi nga yan. Diing ka. Na, sakti mga dingay. Kating ka ah. Total concern ka mo. Maasyan ka launay kan kuana inteng. Na, Ala, ingkan iti ayan na, taan di ngayam. Aprusam ti abaga na, wano ti ulo na. ha? Tabarang agragsak iti kasta nga aramidem. Anak wanang, agan ano ni nanatuyang. Nakatugaw mutlatan di taigid ti tirsinam. Napan ngamin ni Badong na iji Pangasinan. Ha? Ada ka no trabaho na ijay, kat medyo mabayag, sakbay nga agawid. Aya, Kay liwnan sa ni Badong na. naa, kasla ubi nga mailiw iti inana. Sakit kasla kayat nanti agsangit. Win nga rod. Nyala. Bay, amlat ta dita. Ala nana, ikan na ko ni titinapay kan kapay. Tagkape kami man kini ang kalintay. Sige, mabit laang, taikan ka. Nagururay ita ni ang kalinting ije balay ikaw. Umay ka no makikape. Ay, nahimas. Ay, kwaraw. Nakitam ka din ni Marituyang, ije tersina ni kagawad ko na. Unang kail, nakatugaw latta iti igay. Akasla kayat na ti agsangay. Ha? Mailiw sa kano kinitataba daw. Anya? Napan ngamin nagtrabaho ni tataba dong iti Pangasinan. Kat mabayag, sakbay nga agsublay. Iso amalidlidayan ni nanatuyang. Ay, ket kinasaritam kaday. Unang kail, ngamsa na si mong bat. Ha? Ay, sus. Kasimot ni Marituyang. Masyadakin ko na. Ay, ikaman ikan iti kape. Anya? Ikamutin iti tinapa. Nanatuyang, at iti kapi kan tinapay, kuna ni uncle ko ngayon. Ha? Aw, at tuyin nana. Mangan ka pa iti tinapay. Naa? Nangyag ka iti kape para ka ni Marituyang, kwarag. Una na, nyanggal ko tinagkuna nga ikak iti kape kan tinapay ni nanatuyang. Ngamain, maasyam kan kuana. Ah? Aya? Ibagamkin ni Kapitan thank you Ay, una na. Mala, agkapikan. Kan kanam deta inted ko at tinapay. Kuna ni anggal kao. Sige, inakaon. Agyamanak manen, kwaraw. Mala, inakaon. Imbag pa ni Kapitan, na malagip nak apatuludan iti kapitan tinapay. Nag-sweet matan kan ka ni Kapitan. Akas lakit din, sika ti asawa na. Word Maray. Day taman tay nagkapyan ni Marituyang. Oh, hindi so nalatan iti labisaan. O may to kano alaan ni Kwarog. Aya, Nag-sweet ni Kapitan ka ni Marituyang, Maray. ay kahit kursonada na siguro Ha? Agam, bayam lang maray. Anya kumano kasta. Ha? Agawid kit di kuman aniinteng ijay balay da Marituyang. Tauray agkambalay dan. Ah, Ha? Total, sweet ka ni Marituyang. ha? Maray, sabalin sa mo ti panagawat mo iti imbagak as sweet ni Kapitan ka ni Marituyang. Ay saan man, Marikwanang. Talaga mo't aswet ni Inting Kankwana. Iswabay amlatan aswet ka ni Marituyang.
Agkabalay dakat ko man. Tapno masuwit da pay. Ha? Maray. Agim imon kan samat kan ni Mari tuyang. Ay, saan? Maray? Apay nga rod ngay akasla sa bali ti turong ti saom. Pudnumat nga men, marikwanan. Suwet ni inteng kan ni Mari tuyang. Isa nga agbagay dala unay. Ay, mayat na ito akape Ay, na, mayat na talaga. Mayat. Ano ma'am, inteng. Ay, agkap-kape dungaw. Ay, mabalin ka day nga itimplaan nak iti kape. Kailiw ko tay timplam iti kape kat. Adamat, ma'am, jagtimplakan. Mala, tayo nakagkape ijay paraangan. Mayat ijay, tayo napariir a pagtugawaan. Di nak maitimplaan iti kape. Idinto tani Mari tuyang, kat malagip na pa'y apatulodan iti inuman na a kape. Ay, nanabaglo ti kape. Kapitan! Ay, Maritoyang, ay, sikamay. Ay, naliday manin tarupam, Apay ngay? Ay, kailiw ko ngamin ni Badong ko, Kapitan. Ay, kapita. Ay, mabit lang kaayabak ni Banang, Ay, Banang! Woo! Banang! Ay! Ay, itimplam ni Marituyang iti kapay! Ay na, agyaman akin ka, Kapitan. Imbag kapay tapagkapyan nak. Ngamain, kinapudno na, jak makapangpangan. Nang runa tagmay-may sa ak ijay balay may. Kasla jak matilmon ti makan. Ay, kasta siya. Ay, ala, urayam titimplaan ni Banang akape, akape ka, Ay, Banang! Tay kape ngay ni Marituyang! Yagmaun! Sikan, di agtimpla para kan kuana inteng. Na, Total, concern kamot kan kuana. ay, agtimpla ka kiting! Kaasi amal-mal day! Napanan ni Marituyan, inteng. Amagan do kayat mo asurutan, ije balayda. Ha? Apa surutet? Tapnoing ka itimplaan iti kape na Takaasimat, amalmalday. Nagkape nga ro din dito'y balay. Kat si kapayan amis mo tinapan nagtimpla iti kape na. Di mo matgayam kayat nga itimplat. Di sakti nagtimpla. Kababain ka ni Marituyang. Sapay nakakaasi amal-mal day. Maasyan ka talaga kan kuwana, inteng. Ay, wen! Kaasimit! Ala, surutam ijay balay da, taag kabalay kayaw da. Apay akas ta ti bagbagam? Ha, gapot ag burburak ti darakan kwa na. Gapot asyak nga asawam kat di ka maasyan. Idinto ta ni Marituyang kat maasyan ka unay kan kwa na. Patuludan pa iti tinapay kan kape, akanan na. Nga uray mula ibaon ni Kwarog. Idinto ta idinasakit ti ulok. Ako nak nga ilutam kat di mo pa'y kayat. Ita, kakaasyam launay ni Marituyang. Kuha ba na? Nakakaasimot at talaga. Idi ko nak nga itimplahan nak iti kape. Takailiw kon titimplam, di mo kayat. Masadot ka nga agtimpla. Ngam idi may ni Marituyang. Dagdagaws nga intimplam iti kape na. Kuha. Kasalukot masyanak kuha na. Nukas ta nga rod, mas kakaasyam ni Marituyang ngam iti siyak nga asawam. Mas napatpatagkan ka ni Marituyang, ta itimpla ampay iti kapena. Idinto ta siyak nga asawam, kat awan lang ken ka. Kuha ba nang? Siyak daglutluto iti kanam, ti aglablaba iti kawus mo, ti agplan-plancha iti kawus mo, ken yawat ko amin na masapul mo. Ita, mas napatpatagkan ka ni Marituyang. Kasto namin ba? Manipon ita. Makaamukan iti biyag mo. Kat makaamuak matan iti biyag ko. Agluto ka iti kanam. Kat agluto ak iti kanak.
Wenno saan, ing kaayaban ni Marituyang, taisulaangan ti tagalutom. Takaasimet nga amangan no awan kanen na. Banag. Ibagamlaeng no kursunadam ni Marituyang, taipadawat kan kuana, intay. Kastagayam maray, sa bagay, maawatak tiriknam. Takas lamas na saysaya at itrato na ka ni Marituyang, ngam iti sika nga asawa na. Wen nga rod, maray. Kaguram kadimat ni Marituyang. Ay, saan matkit de, maray? Taniinting lang mati ayan ti parikot. Wen, maray. Tamas itimplaan na ni Marituyang iti kape, ngam iti sika nga asawa na. Masa irak lang amin, Marikwanang. Nakasaysaya at ka ni Marituyang, ay ngam syakat saan? Ikot? Kinasaritam ka din ni Kapitan. Wen, imbagak ti sakit tinakam ko, angam jak kayat adeng ganti palawag na. No agsao, ikats in ko, Mare. Ah? Cuts in nga? Jak ikan itigundaway na nga agsao, Mare. Agsasao pailaan, ngam agsao ak manan. Ay, iikasta. Ay, masurunak namin at talaga. Ay, di uray saanin nga agaw-awid ni Inting Ijebalay. Agawid langan, Ijebalay da Marituyang. Ta itim-timplaan na, iti kape. Ay, Maray, agim imon kan at talaga. Natural! Sa bagay, uray asino nga asawa, agsakit tinakam na, no kasta ti aramid ti asawa na. Anya, nakakandado ti balayaw. Ayan ngay ni Antay. Adan sa iti unag. Tanapig samat de tibay. Agbuy-buya siguro. Ang namapay ngay ang nakapadlak. Nagnaan na ngay no adda ijay unag. Ijay siguro tawa. Anya, katapay ngay padlak na tiri daw sa magnay ti tawa. Unaw, di na kayat nga umunag ka ijay balayaw. Gumurgo na nga rod kanyak ni Banang. Ah, wine, nasabat ko ni Antibanang iti aldaw. Kat napagsaritaan mi ti may papankada kayo kininana tuyang. Intimplak lang ni Marituyang iti kape na. Gimura mo tayo. Imbaw nakpay idi amang ipan kininana tuyang iti kape kan tinapay. Tamasyan ka kankwana. Hey, nagbasit la ba nagdayta. Kan nakakaasing nga rod mo't ni Marituyang. Madingami ng gail. Numasyan ka kininana tuyang. Urumbang met amasyan ka kinyantibanang. Aglambing laken ka, ngam di mo pa'y pinagustuhan. Agpatimpla lang iti kapay, ngam di mo kayat. Idinto taninana tuyang, kat itimpla madagos iti kapina. Madia, agi mo na talaga ni Antibanang no kasta. Nagbasitan na banag, ngam gimura ni Antime. Uray basit labanag dayta, ta makapasayar itirik na angkal. Kung saan mo't talaga nakakasinina tuyang. Naimbag kumano masakait, ngam saan mait. Malidliday lang mait, tawan ni tataba daw. Ha? Ay, Mas importante ani Antibanang ti timplam iti kapina. Sakbay ani nanatuyang angkal. Kaya't nasawan, mas pagsirbiyam ti asawa ngam ti sabalay. Gets mo? Banang! Yawat mo man dyan susi ti kanda daw, ta umunagak. Agawid kan ni Balay da Marituyang. Di ka makastet ditoy. Banang dungaw. Ipurwak mo na ti susi, tap no makastrekak. Sakti agluto iti kaninta. Aglutak iti sidainta. Ken itimplaan ka iti kapim. Di Marituyang, di ka inutuan. Kakaasimay, amalmalday. Ala ka din abanang. Pastrakan na tagsarita ta na impag. Sorry. Sorry, banang. Madetan banang. Nakaluto ako. Agraman si Danta. Kain siya kunti mangisagana iti platot, ha? Saanen? Syakon. Saanen? Syakon. Agtugaw kalata ditan banang.
Ta siya kunti makaamaw. Ken itimplaan kamutan iti kape. Amok akaili mong titimplak. Inteng. Sorry di kan gumurgura kanyak banang. Ta sa adin maulitin nagbedutan. Manipod ita. Pagserbian ka. Ta jakayat asikalang tagserserbi kanya. Iso pagserbian kamit. Itimplaan ka akanayon iti kapem. Sige. Tailabaan ka mo't itikawus mo. Ay! Inteng. Ag tinulong ta adwa panan. Ta kasta ti may parban. Ag tinulong ta para ititunggal maisa. Ay, Kapitan! Ipakitam ti pamatag mo kininanaban ng asawam. Tapno awan ti rumso aparikot, iti relasyon nyo nga agasawa. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Yawan pa'y maramid, Mike. Wan nga rod tatabadong. Agi-standby tayo pala nga dito wedding side. Kanya nga tanong, susugal tayo pala. Ha? Mayat nga pa sureta na panunot mo ah. Agpapato tayo pala. Sige, tatabadong. Ado tayo mga susugal. Irwar yun, dagiti kwartayaw. Karugyan tayo, tiyag sugal. Oh, anya pala ti araramidan yo. Irwar yun, adag iti kwartayo. Aramitin niyo! Ay, tumaray down! Taray, delikado! Tutuloy! Pinagtaray na! Nagtatakrot kayo. Limal lalakyan kayo, takrot. Apay, kabutang yaw, dahil kumpari ka, Kapitan. Sana balita na tiliw kan pare. Hanya na tila sa asawa mo, pare. Hindi mo abawal ti agistambay dito barangay. Kaano pa nagbalin na bawal, pare? Dahi ti baro nga ordinansa tayo. Ay, tala ka man, pare. Ay, agmulta ka. First offense. First offense ka. Agang angaw ka sa pare. Saan? Sikati mo na anang labsing iti ordinansa. Agbayad ka. Kan ag community service ka pa. Anya, apay nga isak pa mo, pare. Iso malagaya matimari dagi di lalaki, Kano imbagakan ka bawal tagistambay dito barangay? Adaya, may timbagbagam kanya. Kanayon ko nga ibagbagakan ka. Angam sa anak matadingdinggan. Awan timbagbagam. Makamo ka agbiro kiti pagbayad mo. Ay, tulungan nak mo tato yan. Ay, awan ti may tulong ko kan ka. Aglinis akpay ka no dito barangay. Katrumbang lang tanaglabsing ka magayam. Ay, kasapulak ti walis to yan. Ingkalaan jay walis, ijay likawd. Ano sam, taglinis ngagmaymasa. Kasimot ani ka ba dong maray? Win nga rod maray. Anya ngay nga rod, kat naglabsing mat nga rod. Idi pa'y mat ka no binaga ni Marito yang abawal ti agistambay dito'y barangay ngam di na dinangag. Matlagayam. Mayat matgayam maray no adakasta nga ordinansa tayo. Takita man, awanan ti agistambay dito'y barangay. Pudno maray. At dadaamin ijay bangkag da nga agtrab-trabaho. Iday, agmalmalam ken agpatpat nagdagiti istambay diti kalsada. Pasaray agi inumda kunampay ket inton nabartakdan aga padametan. Itangay mare, nauli maken diti barangay tayaw. Kita ni pare badong kasanumat ang makalinis nga. Nagababawi di pagwalwalis na. Ay, awan siguro ti walis da kan ni Marituyang. Napudpud sa di walis na. Ay kat ingka-ikan iti pagwalis na Talaga nga ikat iti pagwalis na. Jesus. Daytan sa pala ang jay walis ni Marituyang. 5 atawan tinapalabas. Ay, masanak ka ni kumparik. Ngimnas ka nga aglinis at tapasit ti dosa na. Ay kat ingkan Ingka ito den jay pagwalis na. Pare, kaasi kamot nga aglinlinis. Ay, wan nga rod, pare.
kapay nagpudot. Kasano adi ka marigatan nga agwalis ka sang sangadangan sa ta pagwalwalis maw. Isungarod ti adda pare. Dahito iwalis ko na, tapno naparpartak ti panaglinis mo. Ipausar mo kanyak dahito awalis pare. Un! Yaw awat ko karon. Ay, agyaman ang arod pare ah. Laglagi pa ma. Di mo pa'y nabayadan ti multam. Ay, wan nga rod pare. Nagrigat magayam ti aglabsing dito barangay. Agboy-boy akalain iti tibay. Ay, nalpas ka na naglinis ba daw? Ay, permiti banog ko ang naglinis. Di nakpay may tinulungan, mate. Na, apay kumatulungan ka. Kat si kamot tinaglabsing. Mabisinak pa iki din. Ay, kat makamukan nga gluto iti ka naman. Ay, saan ka pa nakalutang? Hindak masangaw. Nagmayat ti bubuya, pagluto na kida. Nasaya at makit di kapitan, taada na sampulan iti ordinansa tayaw. Una. Ita, mamatay dagiti tataw. Nga ada bilag na dayjay nga ordinansa tayo. Ay, kunada siguro amang rabrabak tayaw. Anya mang rabrabak. Kitaan naman. Permi arigat ni pare badong. Aging ga ita. Tani, di pa nalpas naglinis. Mabuteng da ni agistambay dito'y barangay. Pada senda nga gistambay ta agmulta ken aglinis da. Kasano nga'y kapitan, no dagiti opisyal ti aglabseng. Madusa ga. Sapay ko makapitan, tawan ti asino man nga opisyal amatiliw nga gistambay diti kalsada. Ay, unay katirigat mo nga aglinlinis dito'y barangay, pare bado. Ay, wan nga rod maray. Jak taon ulitan ti aglabsing. Ay, tanagrigat. Nagsakripisyo apay na nagsidsida iti puro ugot iti natnatay. Tapno makaurno nga iti pagbayad ko yung multak. Sana bale, pare badong. Taam mo mon abawal ti agistambay. Wan maray, talaga nga mukon. Pulos, asaan ako nga gistambay. Mayat gay ordinansa ti barangay. Abawal tagistambay, maray. Kasla naragsak ka pa'y ki. Di maray. Apay anak ko namday ta. Siyempre, kalpasan ang nagmulta ni Badungkaw. Gimagot. Napanadagos nagmula iti bangkagmay. Ay ka nasaya at ano kasta? Mulaan na kanu amin itinatang iti bangkagmay, maray. Ay kat adun to nga rod ati mapaglakwan yaw. Sigurado day ta, marikwanan. Mabayadam to umat nga rod ang dagiti utang mo diti tersina. Agsingir kan kat saan to paya sigurado nga agtubo dagiti mula ni Badungkaw. Ipakpakaunak laang maray. Tapno saan mo amalipatan? Nagbayad kang tuwan. Sana kasigurado iti dayta. Ay, hagawid ka man langan ta mga no adapay makakita kan ka diti tersina. Kat ibagada nga agis istambay ka. Tapay, di mo kunaan na pagmultaan nakmal. Ay katuwan Wulan! Nasayat mo. Tano saan ka pa'y lang agawid. Ma-third offense ka, adago. Inteng, ingkagsak doon. Numapunom dagita dram, aginaw ka. Inteng! Napanag na tanda yata, oh. Inteng! Pimanaw sa manan, tadi na kayap ti may baon. Nimot kapitan day ka nakaistambay di taigit ti kalsada. Kunak man no bawal tagistambay. Nimot gayam kapitan ti nakaistambay. Kapitan! Apay pare. Anya ngay aramidam dito igit ti kalsada. Nakatakdar. Nakaistambay ka mo. Dito yak pa'y lang ta, jak pa'y kaya tagawin. Apay ngay kapitan. Agibaon ni Banang. Sapay no agibaon ka pagsasaronwan ha. Kunak man no bawal tagistambay. Bawal mo. Kay, apay ngay nga rod ang nakaistambay ka mo. Unay kakit din ay mari. Naglakat ti rason na iti dayta. Anya ngay ti rason mo, kapitan. Sakti kapitan.
Gaputa si kati kapitan, mabalin kan nga gistambay. May tama ka. No da kami asaan nga opisyal san mabalin ta gistambay. Ay padasan nyo tiyag istambay. Pagmultaan kayo. Ay malagip mo, tinapasamak ka ni pare badaw. Kasya, tinapasamak ka na kayo nga glapsay. Anteng, kasano anaamwam amanganan? Ay saan mo adamagin? Amuklatan no oras ti panangan. Idi kasapulan ka, awan ka. Adar aramid. Tunggal adda matrabaho dito balay, adamat aramidem, ijarwar. Ada. Siyak tinagluto. Iso asikamot nga ron ti aginaw. Na, ay apangay. Na, damagang palaang. Tumulong kamot dito balay. Dudwa talang arudan. Ay ada nga ron aramid. Aginaw kalaang mate. Nagadukat ariklamo mun aya. Ay basta di nak ibaon-baon. Ada aramid at ejerwar. Amo makagurgurat ya ginaw. Na Kanayon mutan ang nakaistambay ni kapitan. Ay, makikita, nga gis-istambay. Kawan, nukwa, aging ingat ang makikita. No maminsan mo agkat katawang agmaymaysa. Nay, ape asan da pagmultahan ngay. Kuna na kapitan ka nung amain. Kahit baybayan tayo akastalatan. Ha? Kita, adamanan ni kapitan ija igid ti kalsada. Nakaistambay manan. Ay, wag, ay naglayingay. Nasken mo't nga agmulta ni kapitan. Ay, saan la first offense na ita? Third offense pa yan. Maray, saan nga gistamba dito iti sinama? basta saan ka nga agbayaga, tapno saan nakamanin apagmultaan ni kapitan. Umay ko lang ibaga, nga unfair kayaw nga opisyal. Nay, taapay anak ko nam dayta. Apay ngay, asan nyo pagmultahan ni parenteng nga inaldaw ang nakaistambay? Inaldaw ayamot, Isubay, talaga nga inaldaw. sagpaminsan laang mata. Uray pa isang paminsan maray, basta nakaistambay, panaglabsing daytan. Alangan mo't apagmultaan yaw kat iso ti kapitan. Iso kiti problema daytan nga ordinansa kay. Saan na madusa, dagiti opisyal maglabsing da. Saan mo't akasta? Ngam, kapitan do sa kida. Ay, sana mabalin dayta maray. Rombang, ngagpapada, ti pan na kay patungpal dayta nga ordinansa. Sana mapilpili lang. Ay na mare, iran-ranan ni Inteng asaan nga agawid. No oras ti panagtrabaho di tabalay. Apay aya, Ay, nagsadot nga rod ni Inteng. isumot lagayam akanayon ko makita nakatakder di taigit ti kalsada. Uray pukpuk kawak saan asumungbat. Kasta aya maray. Angam no oras ti panangan. Ay, jakpay inay ayaban. Umayan. Iso nga ruden ati kang runaan nga istambay dito'y barangay taya. Ay, anya pa yan ngay maray. Sana balay, taisumot ti kapitan. Agis tambay lata, aging gat kay kayat na. Ay, kapitan, nagbayag ka na nakaistambay iti tersinak. Ay bay anak lang ka di kagawad. Ay nga mada makakita kan ka ditoy. Pagmultaan da ka. Danag mo na ay. Saan na mapasamak na ta? Imbag kumamot no si kalaang ti agmulta. Karaman akmat. Tasyak ta akin tersina diti pag-istambayam. Ay urayak nga ron pa ang makaluto ni Banang. Sakto agawad. Saan nga tapay ang nakaluto ni Mari Banang? No, madama apoy-puyotan na didalikan. Apay di mo makita ti asok arum-rumban iti ko sinami. No kumangamen tamapan mo tulungan. O di nakaluto kumaitan. Bayam magluto. Trabaho na amin. Mangan tulangan charamidan. Kalkalpas ni Inteng anangan. Agam pimanaw adagos. Ay, siyak lang arudan tinagluto. Siyak pa'y lang ti aginaw. Ay, makauman ti kastungar aramidan ni Inteng. Na, maya ti iingatan na ijarwar. Ha, Inteng! Inteng! Aray, ban na kansa ni Maribanan.
Bayam nga gayam. Nabsugak mo ito. Kalkalpas mo saan na nga na. Iso nga ron ngaging ingata ka nabsugak. Siyak, nabanugak ang naggapaw. Kita bangkag ko, pare. Agawid ka nga ron doon Sana pa nga gawid, pare. agawid ka antay kamangan. Sana pa nga gawid. Tatiliwin ka man. Apa atiliwan na? Una, naka-standby ka gayam. Ah, Manon adaras ka nakita, naka-standby, pare. apay nalipat masak ti kapitan. Saan ko nalipatan dahil ta, pare? Ang agmulta, kaya naglinis ka mo ta. Naglain ka? Sino ka kuma? Agmulta ka, ta naglabsing ka, pare. Pagpaparihasam mo ta, ti pan nakaipatong paltilindag, pare. Aginaw kamot lagayam. Una ta, sipsiputan nak ni pare badong ijerwar. Makikita na kagayam anak ka istambay. Pagmultaan na kanukidin. Ay, pudno mat ngamen anaglabsing ka. Anya lang ti may baga dagiti tattao no saan kang agmulta. Agin inawa kon. Uston. Ay, nagistambay ka. Linabsing mo tilintag. Iso amasapol nga agmulta ka, intay. Kanya kay pare. Narigat, tiaglinis. Nagrigat pare. Kahit nagbayad ka ka di timulta man. Saan pa ata aglinlinisak nga ron? Anya ti kasapulam ngay pare. Walis ka di win no danaw. Kung may kayawatan na, no kasapulam. Ay na, Kapitan! Ti leader, rumbang ngagbalin apagwadan kadagiti kabaranggayan na. Hala, sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Anya kay warwaragawag yu atanod, kwarab. Di ipapayap ni Uncle nga emergency meeting. Apay, masapol nga emergency. Kat isumati ko na. Dulamin na ito nga emergency. Mapan kayo kit di makimiting. Manunutag pa, no kaya't ko timapan. Ibaon mo na ni nanatuyang no saan ka makapan. Kaya't nayamot ti makimiting na jay. Kayat na. Nang runan, waddan to'y di ni nanakwanang kanantibanang. Makapasadot mo ti mapan makimiting. Awan mo lang ti pagbalbaliwan na dahil ti barangay tayo. Wun maray, mapantayo maki-emergency meeting. Ay, sige, nasken mapantayo. Ay, madamag kumanla ang maray. Apay ayang nga main nga agpapaayab ni Kapitan iti emergency meeting. Day, jakmet na damagan. Adda nga ta merienda. Adda, tagluto na kano iti pansit, kan adamot Diyos. Ay, talaga nga roda mapanak. Mabalin nga tatagisupal. Ay, kat, uray saan mabalin, agisupot kalaptamat. Sa bagay mo, Kitty. Agmamaritis tayo ijay, kada marikwana. Day tapay ti may sa arason, no apay akayat ko ti mapan makimitay maray. Ay, anya ngay gayam ti pagkikismisan tayo ijay. Ay, adun to, maray. Saan tayon to maibusan iti imarites? Sigay, masapa tayong tungarod amapan, maray. Nagkapuam na natuyang. Sikamot ti masabat ka. Di taman balay da maribanang. Nagsarita kami, tamapan kaming tuman makimiting di ta plaza. Nagsarita kaya? Katun nakaplano kamay. Aya, udi ayaws. Da kami aming nagkukumaray. Una, tatalo kayo amapan. Ag-istorya kaming tuyay nagkukumaray. Basta pagsayatan lakit di ati pag-iistoryahan niya. Wang kaday, kan adda ka numerienda apansay. Puno aya. Wang, addan aglutluto iti pansay. Badaw, intayon to makimiting ije barangay hall. Pakawan. Apay pakpakawan, kayat mo asawan saan ka mapan. Apay kumamapanak ngay. Adda ka numerienda apansay. Dahil talang kitirasunay na mapanak. Pansit lang. Adda pa'y kanu juice. Dahil talang. No kasta, saan ka mapan? Ay, aguni ka.
panunutin pa'y. Ay so, sayang mo, no saan ka mapan? Sayang jay pansay! Inteng, adun to ti makimiting iti impaayab mo nga emergency meeting. Rumbeng lang nga daw. Naisaganam ka din dagiti ibagam inton meeting. Una, nakasaganan. Insurat mo? Pailan, nakasurat dito yung panunot ko. Danag mo. Kababain mo't kadagiti kabaranggayan tayo no saan ka nakasagana. Always ready. Sakpate ko na. Ne. Apay ngay, Pakit kita nag-itikas ta. ayan nantay pustisom. Apay, awan. Na, bungal ka matay. Aywan. Kunak no nakasuot. Ay, kasanungay, sumango ka kadagiti tao akas tati itsuram. Apay, ajak nadlaway. Nang ipanamaya iti pustisom. Sus. Nagipanak nga tangag pasaw. Ay, lagi pam no sa dino tinangi diswam. Laglagi pagngarod. Ay, amin mo't lakit din kat makabawam. Pati ti pustisom, di mon ammo tinangi kabilam. May to amin nakabaranggayan tayo iti impayab mo nga emergency meeting ang kay. Rumbeng lang. Sabi akas tamang tanti pa nagsaw. Dalipatang garod ti nagidiswak iti pustisok. Sabay dandanin ti emergency meeting. Susungarod. Ipapabero ko ni Antim. Ay, katawaan na kantumanin ani kumpari mabadaw. Uwan garod. Dayjay pa'y may. Naglaing ako man siyaw. Ala, lagi pa no nang idiswam iti pustisaw. Ay, awan. Jack mabirukan jay pustisom. Sus. Apa ngay? Awan nga rod. Sa dino nga min ayat tinangi kabkabilam. Jak ambo. Ay, binirok ko amin apaladpad. Kas kada kabinet ang awan mait. Sus. Kasagon. Ay, lagi pam ngamin ano nangi kabilam. Parigaten nakpailaang met amang birok iti dayta apustisom. Salbag ka. Anyati ko na maray. Mapukpukaw di pustiso ni Kapitan. Nukasta, bungal ni Kapitan. Kat, apay nga rod kinatawaam. Pampanunutik laeng no anyati lang ana, no awan pustiso na. Kalbo lang arudan, basit alakay, kendakkel ti tiyan na. No awan pa'y pustiso na. O dinaghalasan na. Mangrugi ka manin nga aguyaw, ako nakon. Sapay inton bigatan jay mitay. Iso nga rod nga oray ni Maribanang, kat madandanaga na pirmay. Saan namot akayat ama ibabay ni Kapitan iti sangwanan dagiti tattao. Ay, san tayo pa'y ang nagmimitay. Ngam adang imaritis tayo maray. Kat, anya kumaday ta? Siyempre, ningay Kapitan na bungala. Naa. Hay. Saan ka man apumanag na iti sangwanak, inteng? Mariribukan na. Na, maulaw akon kan ka. Itong bigatan si meeting. Kasanon. Bungalak pa lang. Basol mo Silang tumat ngamin pangidis-diswam iti pustisom. Lamidak pa iti kapapanunot ko. Ayan ti jacket ko. Damagang pala kanyak. Ay siyak ayati agus usar. Ha! Tagko sila. Dayjay ni nakasabit ijay dedeng. Inkaalaon. Ewan. Eh? Sus, naulag na ito. Kinagat na ka. Ay unay kan inteng. Amin matlangan nga gamam malipatam no sa dino tinangidiswam. Ay, sus! Nabiro ka kon. Nabiro ka mon jay. Dito, Na, Ay, sus. nabiro kam day tapos tisom. Ewan. Ang dagayam iti bulsa ti jacket. Na, Malagip ko nga inikat ko gayam iti napanak na kipulson. kabaw ka talaga. Eh. Ti kasayaatan, italim di tasikat mo.
tapno saanan ang mapukaw. Masaya at bait, nasaan na mabirukan ni parin tayo pustiso na. Nabirukan na ka noon. Anya, nagkunaking ka? Ni Maribanang, iso at tuloy, jay meeting inton bigat. Aya, Saan ka nga umay? ay saan? Nambalak kumangay. Sayang di pansit kong juice. Para pansit lang? Ay sos, umay kan. Tama nga no aglistada manan itinagan dagiti maikan iti ayuda. Ay, una niya. Una, sayang mo jay ayuda. Way, numayak. Naskin na ginagan ta ti umuna ijilista. Paray! Ay, apay paray. Nay, ada mga paiso di pustiso man. Ay, matuloy ang timiting inton bigat. So nga, umay ka. Ay, paray, ada man lang damagak. Ah, anya data. Puno ka day, damag ko nga agilista kayo man hindi tinagan, dagiti may kaniti ayuda. Ay, kit maamuan data inton bigat ah. Ay, umaya mamo makimiting paray. Data mo ilang tipagalis. Apay, saan ang mabalin asan ang mailista tinagan mi kanituyang kuya paray. Ay, mailista kayo nga rod no awan kay Mike. Saan ang mabalin ah? Umay kami nga rod paray. Sa pain may, ti umay. Apay nga inikat mo manan, jay pustisom. Mangan nga rod eh. Ay, malipatam to manan, ti pangikabilam. Saan ko ang malipatan? Nangikabilam aya. Dito na. Na. Ha? Apay adita nga intalay. Saan na mapukaw dito tingin Na. ko. Kaslapi naka-aidik dito yun. Inta na to yan. Aguray ka mo ta. Agin inlawak pa'y laang. Maladaw ta ni Jay meeting. Nagsapa pa'y laang. Saan pa'y alimbabas ni Kapitan? Naskan nga umuna ta. Tapno dinagan ta ti umuna ang mailista. Day tala mailista mo ti pagalistuam. Ay, kito na. Sayang mo, di ayuda. Ala, umaykan. Bayan pa lang na kita inawan dita. Nagsapa kayo nga imay ka ni Kapitan. Ay when amare, tanarigat met no isupay a Kapitan ti maladaw. Napanadagos kinita dagiti aglutluto iti pansit. Ayan nga ni Marituyang. Kan kastamat ni Pari Badong. Kunadamot ang masapad ay nga mawanda pa'y mat. Ne, isudamot tan dagita magmagna. Kita man laang anya. Adayo pa'y laang ni Marituyang, ngam agpay-payapayan. Ay, win nga rod agkit-kitan, no anya ti ichismis na. Win ni Marituyang pa'y mati kunam. Nay, rugyan san ni inteng ti magmiting. Mala, agdenggag tayo, no anya ti pamiting na. Agsao ka na, tunay. Mabising ka rin. Oy, Badong, unay ka mo tin. Apay nagpukaw ka ngay. Ako, mabising ka nga ruday. Kanya pa ayat, uray na day ta, kapitan. Ay, kat aguray ka mo't atanay. Kaslad da birbirukan na. Ay, unyag pa iso ah. At nga ta napukaw naman ay. Ang mga mano di postiso na. Na, kano nakatalimot ijay tenged na di postiso na. Malipatan na pala ma. Ay, naibagngal daw tayo amin kabaranggayan. Sige, mang meeting ka kiting. Talaga amang rugin ti meeting. Gemsak by data. Kaya't ko nga iwaragawag no nakita yung man dyan chinilas ko. Isubliyaw. Mapukpukaw di sinilas mo, paray. Huwag nga rod. Nakitam. Ay, unay ka mo, teng. Kino nakasuot king ka day ta sinilas mo. Kunak no na po ka. Unay ka mo, kapitan. Agyaman nakpari Kunak no na po ka ti chinilas ko. Wala, mang meeting ka nga ruday. Sige. Mangrugi tayo. Ay, unay mo't day si apansitan. Apay, Maray. Kawan mo karnina. Ada karnina, kiwaram ngamin Itayak pa'y akiwar maray. Ang mga no adala iti unang. Na, anya mo day ito ipampameriendan ni Kapitan. Awan ramraman na paisay. Unay kan, di mo pigsaan. Mangugdag iti sa bale. Nasayat kiti, ano mangagda? Na, nagmayat matipan lang ang dagiti daduma. Sikan sa laang matimade. Kaya gawitan to yan. Na, apay,
Nalpasan ay at timitay. Sanda mo lang nga gilista ni tinagan dagiti may kaniti ayuda. Ay kat urayan ta. Wanay, mamati ka mga gilista day tinagan. Isumati bagpagada. Lukon na tayo lang ni Kapitan. Ay unay kamutin. Naglaka ka amaum-uma. Wala nga ron ramraman nandiyan pamirinda da pansit. Sanda pa nga gilista iti may kaniti ayuda. Ay sus, agtugaw tayo kanupay. Sanay, agawitan. Nila makaanos nga ururay. Ay, ayan nan nga datuyang ken pare ba daw? Ay, nagawid damutin Sapay pa nagpapalistan itinagandag iti maikan iti ayuda. Ay, kat sayang no saan mailista tinaganda. Ay, sayang. Di dan tumot inuray. Tangamin dagiti napapatag ngayon waragawag ni Angkal. Apay nga asaan nyo nga inlipas ti meeting. Kat kalpasan ti meeting. Nagilistadan ka dagiti makaawat iti ayuda. Ay saan na nailista tinagan may kadituyan kat. Kay, nagawid kayo umat nga minatagaws. Sapay kagudwa akaban abagas ti mawat dagiti nailista. Anya, ay isa na mabalin na. Agreklamo Naskay na may lista tinagan may. Inton maminsan nga main. Lipasan nyo ti meeting. Sana day tamapanla aguyaw ti aramidan nyaw. Ay na, tatabadong. Nagkunang amin, adi mo pinalpas ti meeting. Anyang ita? Sa ita, agreklamo ka. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan!